الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. أرجونا نونسا قصة ينميني وكاو يجيري هونو بيت المقدس ويهونو فلسطين وكمرو يكان جيش لنفو جنرو ظالم لو تظلم وندامو وكما بخت نصر ebwana huo haranji ya harma enti ya Palestine hangamiza haina hiru chakopari haniha harengondo wa shahima bani Israel hawafanyezwa kahanza hawatoa haontipia harengeze maliza hao hamvu hadanguse Baitul Maqdis hangamiza haina shakaya wakati ulaha ndia hafanya hata hatoa wala mabani Israel hula Baitul Maqdis hawadungu ende zao waroha haontipia banda barabu wadungu harmenti ya hao wala mabani Israeli zikawahoza kiasa utosha kiwafanya Allah subhanahu wa ta'ala andawaelea mtume ukohamba Shamuil mtume Shamuil de nabii mongoni mwa nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala hazibeshe mabani Israel laalla wajura al-Maula azza wa jal shuwenji wa hawa ulawa waoniswa utungu ni mabani Israeli wao haizo wala mabani Israel ngwafanya waroha hanyanje madaima na tudoro hanyanje mamadoni choka timizeni ya hao wende hula hamtume ola mtume Shamuil umabakaya ya nabii Allah ritaishie mfaume yake qaidi wa hatu yake leader wa hatu hawajari tende rendera wane ne makafiri wala rirengaze ardhi za hatu wao rejo makazini hatu ama badinga mimhara niombele mala azza wa jalla mwereni mfaume ije mrudi mreje dingwani alam tara ila almala'i min bani israila min ba'di musa قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ولا مبني إسرائيل ونسوتونغو وطلما لهنها وندواؤنا متومي Shamuil umabakaya ya nabii Allah umbal Maula azza wa jalla ya rereye mfaume yaje yaritende rendera wane ijihadi rawane ne makafiri bukadwaru toma lahoni hatu rejo makazeni hatu wakati ula mtume Shamuil amabadinga mimhara nombel Maula azza wa jalla jemrudi mrajaidi ngoni wala mabadi Israel wajibu mtume Shamuil ana mnaji waikadwaru joka urajaidi ngoni na sitasi ritolo malahoni hatu dasino wana ritolo malahoni hatu riwaze maliza hatu wombe namna ila mtume Shamuil hajisemanza hambol Maula azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala hawakubali zilabo ikado wakautaha wakati Allah subhanahu wa ta'ala yabehe amra kaunde wawane wala wanjiwa hao warudi wareje dingoni wanje uhara na zila ndizo waka mtume Shamuil akamharanizo zisojiri فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. wakati Allah subhanahu wa ta'ala wanzishia kaunde wawane wanike amri wanjiwa hao warudi wareje dingoni wabakisha washashi kiasa utosha doa lona imani wanzajitoa volunteer ndio wawane wadunga wende zao hawansi pia waqala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahu almulku علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة
وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Mtume Shamuil amba wakaya Allah subhanahu wa ta'ala atungua Talut yake dumfame wanyu ya mtendeni mwende maharumen koda hiyo wakatulala mabani Israeli wakabala honti pia amba ana mnaje Talut ajuka ujari tende yakimfame watu atatedera wanen kodo kajapuha harimwe efami weka urithi ufaume maskini katina mali sisi lo haki rikana ufaume huo Talut katina haki kana ufaume yakikairira hanasi gabidi wabuhemdu nzima harume mabani Israeli diari tende Talut kajapu harume kabila ya hatu hawarume zefami za hatu wakatula Mtume Shamuil hawajibu mbakaya Allah subhanahu wa ta'ala atungua Talut yakimfame wanyu ya mtendeni mwende maone kodo hiyo dalili hili aukaya Allah subhanahu wa ta'ala hamnika ilmu na ziungozi huu na mvuu ujeshinda zingari za dhamana za henkodo amba ilmu na uhodari wa uwana harimaze kodo na alimuitondi hizo tena baka na Allah subhanahu wa ta'ala yuunika ufaume hawa wikandi anzao haizo Mtume Shamuil haambie mabani Israeli kaya Allah subhanahu wa ta'ala duwasio shenema haya sunmezi umbe wala mabani Israeli wataha dalili akidisha ukaya zila wikao do nabiillah Shamuil ambao zokweli ujoshinda rungeze dhamana yakimfome wao yakikaida watende waqala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Mtume Shamuil ambaye dalili ya ukaya Talut dajoka kwa mfame wanyu dokaya Allah subhanahu wa ta'ala ba ukaya wajumureani ila sanduku tabut ya kanema bani Israel wadorithi jil hata jil promotion hata promotion wadorithi sanduku ila. Mtume Shamuil uambe namna ila Allah subhanahu wa ta'ala haamrisha Jibril alayhi salam hasisila sanduku ila bananda watalia baada bala waona mna sanduku wala katula hawanti pia waamini. Mtume Shamuil ambao kaya hakika wa muujiza maere wao ikanga mjo amini mabani Israel waamini hawanti pia wakubali ka Talut yake do mfaume watende harmen kodo adunga na hawanti pia Mtume Shamuil na Talut daka qaid daka shefa ile jeshi illa akaenda waone falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذا جرهندي لوكا Talut haunjia lejesho katula wadunga na waroha wamda harmen kodo wende hata wawasili harma mndro ula mfaume wao ukwamba Talut hamba ukaya Allah subhanahu wa ta'ala kwanza mfaniseni mtihani harma mndro wa majiunu mtihani hiri loka mkesumuni watike mrujone majianu katimara nzima haina usiku hanyonti pia msubiri mne majianu mara nzima harima usiku mratike juma huna daima azabari hindi Mola azza wa jalla kafanya examela akaanza tuje akaenkodo wajuka gabili wanduenza mvu haiza wakaanza wanduenza imani enda mno
wanema jiala haonti pia waraje dingoni. Talut wayahunda wala waraje dingoni wa khalifa ya amri al-Maula azza wa jalla wabaki wanduzi hizine 1400 za wanadamu wa environment ya Palestine wahundu makafiri wala waluwenji kiasa utosha raha nao ile jeshi la leader wa hao yakaidi wa hao hawe mfalme wa hao haka Jalut na Jalut mongoni mwa sifa za hahe hakana ziongozi huu harde hakana mvu harde hakana haina kalite ya zombo haizo wala nduzi mungu mine wala waona la jeshi la pia ni zombo za hao wardi waraje dingoni wabuha washashi tena duaturaje dingoni wazidi imani ngiwamba kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira غلبت فئة كثيرة بإذن الله الله مع الصابرين. هذا هرموشة شوالا وباكي ولا وكم نجنا متيت منجنا ولا وجوكا وكمتومي ولا داود عليه السلام وششوالا ودونا نطالوت وزيد إيماني جوانبا awangabisi wakawashashi washinda majeshi menji amri al-Maula azza wa jalla na Allah subhanahu wa ta'ala daiman yuka bavuni mwawala rubekango harma subira basubiria unaweza taam washashi wala wadunga na wende hata wagabili la jeshi la Jalut ngoni mazoea kanayo ekawanunga wanaweza mazila dokaya woro haula mfaume wa hele jeshi la makafiri hajata ya muhuwa ile jeshi juraji wandusowa na wala waili hizo Jalut wala mfaume wa hele jeshi la makafiri hawanti pia haroha amba ando vini gabili wala washashi wala kama timnusubuta harongowa tumna jana mzima Daud alayhi salam hamada mimi donjo kabili waadu Allah wakatula Jalut hamba ikabati muhura hanawe ajuni gabili kati Daud mnaijana hamba dami kabati kati ndami mimi donjo gabili Allahu akbar gemtitikia sautosha sha imani yahe ni alima loniyo imheza daraja haju no shujalo nuone imani yahe Allahu akbar ngihafanya katula wanja mtanzani Dauda alayhi salam hazingara miqla sortu ya mbahindu ya wani ya haramankodo hairenge haizungusa bala kadula haiveha hairemme mfalme wa makafiri Jalut waitaju baada bala mrema hatofa direct wala mabani Israel wazidi imano katula wanjia harmala jeshilla waluzuwa wanjwa hao ala majesha ya Jalut waone mfalme hawa ula hafa wardi waraje dingoni watawa ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكتولا بواجي بريباري wahima wagabili Jalut wajisema nzambo al-Maula azza wa jalla kaya ya wanusuru ni makafiri yardi wazidishe imani wathibitishe ya imani hao wahime washinde wasubiri na washinde makafiri yala ndizo Allah subhanahu wa ta'ala hakubali dua hao na doka Daud alayhi salam hawa Jalut ikasababaka fahazamuhum biidhnillah وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Daud alayhi salam wiyafanya namna ile wala mabani Israel washindi wala makafir tume Daud alayhi salam hawa Jalut wala mabani Israel wazidi mahaba wadusohanza Daud alayhi salam na Daud kaja kama ngoni mwa mabani Israel kaja kama ngoni mwa watu ikao kaudoni kwa ufaume shabu yafanya namna ile ya wa Jalut wala muheza daraja haju hata hasungwa mfaume Allah subhanahu wa ta'ala yafanya katula hamnika hikma harda hamnika ufaume hajalaka mfaume baada ya bala Allah subhanahu wa ta'ala hamsomesha zinjibu ikao Daud alayhi salam akauzitamana hayatu hai Allah subhanahu wa ta'ala akanza wonisaka egeban wanadamu kwa tuhima wasaidilana wasaidia wala wanadamu ikao do dhulumiwa wao bahi shibani shantishini shijoja ufisidifu Allah subhanahu wa ta'ala kanza somesha ukaya ya daima do dafi'u wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala do hifadhi zumbe zahahe namna yanzao yedo wa hizo daraja
إدو واسي دارا جوهان زهاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.